Pili kang saan yung fan mo? Yan pin, the straight. Yes. Os. Pwede dyan. 6 umid. Os. Mano, Yeah? mag-asar, Brad. Yun lang. Ay, mag-late school. Ang gawin na. Right, mag-late. Yeah, okay. Okay. Nine. Bosa ba. Eight. Imagine, yan sa funukla naman dyan. Ano funukam? Action is ganyan siya. Ja, das sind ein bisschen sagen wir 10 jetzt haben, aber Das ist ja vorig. Manchmal sase. Basta ko mabalik mo lang ako. iPhone. Say, dale. Sure. So. So, hindi siya charge lalo.